Handang bunga namang nilangangi Honoin mang Nangangi Nga manana Hak nunip punangangi May ulangi Namimiyam Miyam dari mulai manukujo mulu angkot laut jalan Serdang lain nomor 3 nih omak mima omak mima ya udah masuk nilai nasi nukun nomor ni angkot do buasa dong nilai omak mima Ulang satu mak ini balai tikos lemak kata ya bagu ya angkot laut jalan Serdang lagi nonok mak mima gulak kok musik Omak mima Pak 5 Pak karai tong lain senaki maknya awak yuk nune ni Manel, how are you today? Gue beda, pokoknya ikut tunggu siapa angka sih dulu. Sini orang keluar, tengok tuh, nampak lo? Baru hap, baru. Ano yung ito ho? Nomor 3 sonar ka buwan. Aham. Mak menyamam. Nomor 3 do keluar sendiri om. Mak menyamam. Iya ada masuknya. Nasi nukun nomor 3 do keluar. Saya bebe nyaman itu. Lah sorokmu memang sopamu bereng. Dan kita dah wow. Ngomongnya nukun mak nyaman. Iya ada masuknya. Bebe nyaman di mutuan. Dan ibu toko karema nongson. Nah. Oh, opak 5 onom. Dok kon atong lengkap. Dan kuingot nang subiko. Sorry cis. Halo, jepi gak ada huruf berangkat, Oh lo, situ orang Medan Jaya. Lagi apa tuh? Jepi gak berangkat. Ya amet tuh sih ho. Dito yo, masuk suku coba ya jo. Itu ngap. Jepi kan berangkat bus, lo tuh sedikit kalah. Bus. Yang 6.
sama katanya ho. Unang gabi emosi halak benom mo. Yang inam. Serius coho. Japiga husukun buslau tu sidik kala. Yang inam. Mana kira itu nih ho? Kumaha di mah ho? Dok konatong jam 6 terus pemakarai asal unang iba salah persepsi tuh emang dak kuingot na subiko